Say you belong in mother to jaga sinat semi. Kinong kikam jaga sinat iparo. Ki pastor rangba abi ejingi ki bagi kipa. Dalam dalam jengkiro ki bagi ex mother to jaga sinat. Ki prasyak ribi ki pastor bagi timan besan. Ki dekat bagi dia lagi. Baru paidang baru suspa jong dry. Hakani kejemen. Saja sen kapan pau bisa ngoyo blai. Bola prelat pelin tianga. Ban yo bani wan ban yeshim man dapat pi kum kasina. Hoy nadus nam arajar arbusau I pastor kajarin ila poninga. Baga penbait ina ka program daga jingkhat jangka balang sakawang. Hoy ngali ap yang ro ika city lingbai ex secretary Reverend LP nangse ilong secretary jaga senat semi pakum juro na itu misan Dr. S Ramsey ilong secretary jangka balang sakwang haga jingi day barkane ka program ba haga ka por ngadak daga so kemen ka jing song shingan habang ki pastor rangba jaga senat kebayadan naga ka por kajing don kajing ki pastor rangba ki blang kum ki pa ki hemang ki janga ka ai kajing shingan yang habang adon rakab pi hakum kene ka por menen na kajing sang duai ha ka balang ka bang adon na ka balang juai ha kajing sang duai lapan kan mauru ban kan maulam yang ha kajing duai bat ki bawan na kajing sang duai ha ka bang juai menen jamir ki kan maulam yang aro ha kajing duai kajing ki nakam takkan ka program kejama kumta daga jikir syang kejambi na bagi jingduai naso scam magalapan itu na kapi hakani kejambi keshime ne kaladro kumu madar to jaka sinat mingi ban ai kublai ban ai kejing kerku kerdong ipi sejesin kum ke kejepis semi bagi long shi para ha uji surprise na ong mangiwan nagajo katmay kajing sedang ka gospel haga de kiriro mi injingi haga arpu yung June karpres pa sampaway kajing wan yuk kijat jong Thomas Jones hanong saulia kumta ka dong adap da yung so kemen kumla sure ban batay ya kajing kemen jeng ban yuk asisisen ban ye syekri lang batpi kumupay lang ban suspa jong try kumta hakum kene kapor shimi kene kalat ikabanai kublai bi baro nakamta yala de shimet arkat bat kibai na samjanga gon sudrani nga agani kapor ngai kublai bi hakateng kapatim tam jang utrai bat unang penim jangi uji sukres togin pendam na jingwai kublai ko kapa chene ka tin ga kublai na kitab sam ka arpel kada khat kabasang kitab sam arpel kerkat kabasang yille risa haka jingpen em jame bat haka kateng ublay jangi yin se yalaki lama tu utrai un pendep jaga jingkar pat jangi paro haka kateng ublay jangi yin se yalaki lama Ki pramen se makodo hagane ka jamid ngene apai kinget spangane ka kitab sam habala to igini ki kintin ngin se ila ki lama hakakateng ublay jani ka kitab sam kalang ka jing pelum pelang igi babon ki jing to ki barim jong ki jing ruai jing ki hebrew ki baki jupen dan kam hagi jing sang pai ba bat kum joro hagi jing duai shimet jangi kiba boni na ki jingruai ki dai kiba debit ula thao ula pau kerteng hadu anyo pau lai tali kisam ho ki don ki wai pat ki nang tho kumu Moses bat ki wai pat ki bat ho ki kana ki kitab sam don na prenjo ni ki kitab sam ki bangim tipro sapang katunrai ka jangki bala ongi ki de ki Jewish scholar ki orphan psalms Hagane ka dakhat
Ngi balapan pau, ya ka jingpet ke jong trai. Bat ban se, man ra, man kentiu ya ka lama. Haka keteng ke jong ublay. Hot, haka New King James Version. Haka keteng parang laong we will set up banners. Haka New International Version laong we lift up our banners. Lift up our banners. Haka New Living Translation dapat engkau raise a victory banner. Panyeng ya kalama, ra ya kalama jong ke jingjap. Unong rai sam u David, haka ka sam ka arpo, ula kren syapang ban ra ya kalama, ban panyeng ya kalama. Oh la shisha kani ka kitab Sam, kadai ka kitab jong ka jingero, jong ki Hebrew ya ubalay. Bala pelum pelang ya ki jing tau jing rai, ringkat bagi jing tem ksai bagi tem. Bala to bagi simpor, lado siajar hado laispa bisi ya ki jing tau. Bon sen dan lap hakane ka tien ka jong ubalay. Yiki kintin kum tu un kintiu yaka lama haki jait men riu na jai ni la ban la pau isaya san ar pau riu ti un kintiu ya la lama nang taru long te kan jia kata kasi bau tir jese ku balong kum ka lama yiki kinja ben riu isaya kat wei shiko nang ta ti unse laka lama yaki jait menreu isaya kat wei kana haban ra ya kalama halor kilom isaya kat ra lai bat ngan penyeng ya kalama hakikin ja benreu isaya sab kundai berkat barwa hakasang ka benreu peu berkat basau mela ai kalama Yakita kiba shakti yame. Bagi se penyeng ne penher ki lama. Haka bor jaka jingdan kam. Ngi mentahan di yakita ki lama di bali. Let's say kala penong kadak iki volunteers iki ushers la penyeng yakita ki lama di bali. Kiba kadak. Balkung cang la penher, la penyeng ye kilama, haki por ki badengkam, bagi jingjang ki bakerbang. Kilong ki dah ki basyabar, papan pau ye ka jengut ka badan syapa. Badan lai tali ki kabang khwa banya pai hakani ka jamir. Syapang ka jengut jong ka jing penyeng, ka jing penher. Ya kan lama. Lobby ye. Kabanin kong kalama, kabanin penyeng. Kedai kalama jo ke jinjak ha ke jingale. Kalama jo ke jinjak ha ke jingale. Hamalwan say ye kada kalama. Daud Thomas Jones ha ka arbu atriku June kat prospak sa Hawaii. Hasoran ng saulia. Ni kenal iit, haba penyang ya kan lama. Kajing penem uji sukres. Ni kan mau lok iit. Ya kalok kejong Thomas Jones, ke Ann Jones. Kalau wondering kat padu Thomas Jones, ke Ayman Sam ya Thomas Jones. Kesenran, you. Let's see like Ann Jones ka kanglat. Kam trepan wan sikali kari jengi. Let's see Thomas Jones anom la perwan. Handai namar ba ka don ka lok ka ba itilon. Ka ba ka kam bijong prai. Ka ba ya lau jong ula. Kalau man senran you. Bat ka Ann Jones na kada ujo ka jing hadi ka jing ka kulum. Iyo ka jing sitam. Bat ka Ann Jones ka lakla no asora. Haka arpu atrik jongo agas, joga snem kat praspa sapusan.
Batla tepika how long chitep anong saulia. La penyeng nengkong yaka dingkna. Day haka chitep jaga anjons. Ka dingkna ka penyeng nengkong haka nika rilo mbe jengi haka nika si jentia. Ka dingkna ka yen how long chitep bala tep yaka anjons anong saulia sora. Lobi kalama jaga jinjap haka jingele. Haka kitab Psalm arpau berkatasan Usim David Ukran syapang ka jingale atma. Ukran syapang ka jingale atma. Ka jingruai jong Solomon. Hakal nang kaman riu kada kasau berkapasipau. Kong palong ka bahabriu ko ba ichanga. Kung ka tirsa kaba itinat kung ka Jerusalem kaba isyurhay kung upat yapam bara lama kaba isyurhay kung upat yapam bara lama kaya gani kaba igong kastat kaba iba kung ubanay kaba syay kung kasni kaba isyurhay kung upat yapam bara lama hangi hakane ka jiruang Solomon nakran asin upat yapam bara lama kane ka kran syapang ka jingale ka kran syapang ka tma ka jingale haba panyen yaka lama habara yaka lama kapal maka don ka jingale Mankasnem haga nyulte ko December Laraki observe the Armed Forces Flag Day haga India ban brom ban nyokor yang itu ki martyr ki veteran ki serving personnel ki bakam sipai ya for defense Bala offset ya kene ke Armed Forces Flag Day lalu usnam kat kendai sepaksa berkendai lebih la offset ya kene ke Armed Forces Flag Day namar kecing Yokor ya kecing ID lot yang kisipai ke India dan takari dapat kami bikin Armed Forces Flag Day lebih Ehtin ke jong belai. Hagi kitab Jeremiah kelam ke besar berlok kamen riu gong. Tu si ya ke lama. Syaphan ke sayan. Pet yap panyo like mat sange. Dabangan walam ke jing sniu na syatai. Bar ke jing penjat ke bakrau. Tu si ya ke lama. Haka por jong Jeremiah. Kin someone here tama. Kihima ke syatai. Na Assyria na Babylon kilawan hiyat ma ya hima Israel pada hima Judah tu se ya kalama katau ya kajile unang roi shaman sim hagade ke jinwai jungi kaba arspa arpon riu berkhot kaman kongwong kalama crown na say ka gospel blay kalong ka dudok be isyur kay Ujisu ulapan mam kan hap imat scam hakmat ujisu kam layan lobi kalama kalau orang rekhi ke negara India juga ya ke Armed Forces Flag Day bankan mau iki sipai iki army iki navy iki air force ban permit pisa ban rap iki sipai perkinong yeng long sen ki dan prenjeki ki bom dan kti dan kejasyo ki bala sitam namar ke jile na kajuki bala offset dengan Armed Forces Flag Day hakade ke India kajuki
Haka sam ka arpeu ka khat ka badengkong. Ko ong ka sgi ka jinjar kala ban long shapang ka sgi ka jingela ekma. Ki tma ki wan ra i ka jinjar. Ki jing yap ki jing sitam ki jing syak man ki jing do tia do dem. Baik katma Israel pergi Hamas. Kerja ayu apa Gaza. Kerja ayu hantai ha Israel. Kajing sitam jagi Gibril. Kajing do igi mensen ke bakodor. Katma hapneng ke Rusia baka Ukraine. Katma hapneng jagi jai pendu Meitei patki Kuki apa Manipur. David umat igi jing hakapor juga jing atma. Hak jing atma mentah kiri kisyania hagi tir tum ki nuclear weapons ki missile seperti kiwe Handrai u David hak jing atma usyania hau blai hak sam ke arpeu ke dekat ke nyau kong don ke usyania hagi kali yapam Hagi weipat, hagi kulai, hana nyingi syania, haga bor utrai ublai jangi. Nisi ulai yuka tuka jengwai, some they trust in chariots, some they trust in arm. But we will trust in the name of our God. David, ungsing la syania, hagi kali kulai, hana ubo kajing syania hau blai. Kejing penyeng ya kalama jaga jingjap haga jingale. Ketma kabakanya mensim. Kadon haga jingim kajengap jampi. Haga tma haga ba Moses uyelek Persya yakinong Amalek. Pada kini ketma jaga jingale Persya jong Moses Yaki Amalek ulapa yo Joshua banjit iki rangma panjele atma. Bat hakata ka jingele. Moses ulara ya laki kti shidrong. Bat haba Moses ura shidrong. Kawan ka jingjam hagi kon Israel iki Filistin. Ada dien bakti ju ula sakrai. Ula tain Una syuan ra. Kawan kejing jab. Ya, kinang syun kecukup ki Amalek kijab. Ya, Moses. Baru orang baru hur ke Kristian. Ya, Moses hakane katma Persya iki Amalek. Bat hakane kejing yere. Joshua udah jab thiau iki Amalek. Pada din bala job ikan yang katama Moses ulat day kaduan bala khat yaka kekerteng Jehovah Nisi lapan gelabat yaka hakan ka Bible jungi yaka ketin Hebrew Jehovah Nisi dan yang ipet yaka tu ka CL version yaka Bible Society Common Language Version Bat ulai kacang jika utrai ulong kelama jawa. Jehovah Nisi. Kaba Moses ulatay kaduan ulakar ka kerteng Jehovah Nisi. Hagaktin pareng the Lord is my banner. Utrai ulong kelama kajanga. Kabamur utrai ulang kajing job yang Jehovah Nisi ang Moses utrai ulang kajing job utrai ulang kalama kajing Labi ikan mau ya kajing ele kijong udebet Persya ya ubaliat bat haba Uni usamlah ubadang kena uwan banjele Persya ya ugaliat.
Udah tang kena syarai ikilang berat jamu paju. Kihmen ju gidan siratama haba ki Filistia ki le Persia igi kon Israel. Baru ni Filistia ugaliat ramha. Udah keren beng igi kon Israel. Amar karanyen ju ro kalang hundriu pro sitra. Pat udebet abok paju Jesse. Wala pa ukere kami ikemen jame kumno kilong hagatama. Haga pol ka bapai u David hagatakan jaga. Ulias go ya kasur ke jong uni u Goliat. Bahkan ni kalau penin kong ya download ke jong David. David pun keli u uni u Filistia u beklem share u beben. Iki pada pom jauh belai UBM. Bagi engkau David bilang tang kena. Memang banyak aduh. David ulang hausol. Wan ai bahkan kap ke dono jong noro nama ruta. Usyakri jome lek banyak baluni Filistia. Di Saul ulang hau David memla an mi Persia ya uni Filistia banyele batu namar medang kena sana di ulang uriu ya pom nado menang kena ulang ke experience uni Goliat medang bang tang kena uang ya David David ulang hau Saul usyakri jami ulang sumar kilang berat kepaju di gelami using berkadengin, bakal kendrup yo konang berat nak kenon. Di ngala bot na dinju, bangala syok, bangala pelai. Yo, kani kadai kecingai, kecing syek kejung David hau belai. Unong raisya mesin, hak kejing rai kaba asma arba kunai, uang to yen yesha, shu jisu, pisi pais meneng. To kawe ro ya kalama to ra ro kam sheneng na jingjap syaka jingjap lupai ya pam unlam kinong syun tu baro sya jingjap kinyangam so tenat yau David habau yang ila Persia yau niu kalian wang ngala kem niu sing na nyu tumo ngala syok ngala penyap kung ta uniu syakri jome wala penyap using baik kata kadangin uni Filistia oba klemar share unlom kumuway ni kita namar ba ula bang higi paja pom jang ublay bem diu David ul omro ula pankre panjale badu Goliat Filistia ula wan hajan badkasti badkawait Pada bau yo David ul keren ben yo David bau ulang tang kunaret baru la tim yu hagi play itu la tim Goliat yo David but lobby habo Filistia ul yo ni kuna sama wong ngalang so memang man tidak pernah ada ding do baru David pula jubah udau Filistia. Mewan hang ada ka white lam badau som pada ka stay. Ngati ngawan syame haka kateng utrai ki pai. Ublai pai apom ki Israel kan yo ba me kren bang. Haka de ka sikan utrai lai ti me ka ti jonga. Dengan syok me. Bargan shimno ika kli jame na me. Para kena kesing alai no iki medyat ki pa ki Filistia hagi sim ki sri. Baru ni pai ba baro unyo tiap. Bau try uram penin deka wait lam ni dau som. Namar ka jinglek ma kalong ka jong try. Utrai uram penin deka wait lam ni dau som. Namar ka jinglek ma kalong ka jong try.
Lebih hang mengi mau David boleh lek persiang berbelajar yo kalian. Norway Shaman siya magajurang kapasang spa katway wang yang scam mga dan ringkat. Hey kilok kami kalama baka we shereng. Kinong yarap kilhajan ngin sa job kalem. Karkar kapasang kung I kalama badang kawe sngak kentu try. Halu nong yalam yakamen jingele kanwai. Lebih nakajing im kristan jingi. Kalama kamangi panjang hagi po jika jingele. Katma kabakanya mesin kadon nakajing im kajungi. Malakasli. Ketiin kajung play kong ke Ephesus nriu katar. Napaka jingele jingi kamlang yi kasna mi kado. Henry gi hima gi bor. Yakin ang sinshar pertay jika nega jingdum. Bat yi jingbam man ke bakan jaman sein. Hagi jakarneng. Ki atir ke jingele jingi. Hagi ar korin sibu saw ong namar ki atir ke jingele kman jingi kinlong ke bakan jado. Henry ke badan bodoh belai ya kapan pentelan yi ikut beskem ki jong saita. Upol hagi Ephesus nreu sibu teter o mungkin king yi atir jong jingele kma ke bakan jam sin. Im jangan syafat. Apa kinong mawak kinong amon kiwan menyelek mga persyayu. Pula sedang ban syati. Usim jangan syafat usyating. Apa yung iyo pa di bakraw jiki mawak kinong amon kiwan menyelek mga persyayu. Bat pula ayu usim jangan syafat. Apa wan kajing syati. Ka Bible kaya tu ini hakini ki Ar Chronicle kalau nak ba Arpeu usim Jehoshaphat ulawat yo play daga jing dwai baga jing sha jingit ki atir ke bagan jamu sem ki jingi haga jingale usim Jehoshaphat ulawat yo play haga jing dwai baga jing sha jingit ulakhat ikinong yalam dan pelong ni kajing duai kajing syajit la duai yang lain bat agak bakut lapan syai lagi ke ka bagi day ban le haga takat ma persya ya kinong ngawap kinong aman ke ka bagi day ban le bat haga takat jing yalang kajing hi kira persyat ban le kuno ublay ula pensyai lagi ban pelong yaki nong ruai ki ban yelam haswa jong upai lang hakata ka jile ma ka jile hakata ki Ar Chronicle hadien juga jingdungai haba kili perkat berupai ba kila tongi ki ban ruai ho ruai ban jero ya ka jing tanat ka jing khoj ki ba ya haswa upai yapam musnula mudur Haswa upat yapom yalam dikinong rumay. Ka praise and worship din. Ka jingmani, ka jingero. Jong Gibreu jong siin Jehoshaphat ki yalam upat yapom na siya din. Na siya kapat ka praise and worship din. Kinong rumay, yalam yaro. Ya ka jing itanat, ka jing koy, ka jing ublay. But hakane ka jingele. Jehoshaphat ula job. Ikinong siyon. Katiin na jong blay kaong hagitab jingman pao kat ar katway. Katma hapneng umikal bagi angel persya yo yak jiko. Sa Bible kaong kila jat makiyo. Nama ka snam jo utaw konang rag. Bat nama kata katiin kajing pa kajing. Lapi iye hakapon jaga jingele ni say ni kilama dagalong hakapon election dagalong hakapon bila football lagi nang ipon jaga jingem haga inter school sports ni penyen ni kilama but habang i job
Nira igelama kam syedrong. Haba kejingjak kawan. Handrai haba ngisyaram. Dipendam no igelama. Sisiin selamba haka for election. Haka to kapon 4 new. 4 pendengar begini di electronic voting machine. 4 pendengar begini di EVM. Pada kata kajing new vote, kata cakap. Kita di counting agent mah. Pada kata kajing new kita di vote, kita Christian kita up di result. Pada kata up di result, kita kajing Aida. Kajing Aida. Kalau kata kawai kalian bagi i kata kata kesutu bagi lajau. Pada bagi langsung tu, ikut lajau kila kentiu sedrong kila rai kila ma kila syat. Syat ani syatai ko bisi spak mi tarai. Bagi wan pai bang sini, banyak ya ka final declaration, banyak tunduk bagi kalidi lajau. Kila sedrong kila ma. Namar lajau tamar sedrong kila ma. Handrai anda kiwan pai nak kata pasyahan. Mungkin kita kerja kai pak kalian. Kata ikawai kalian kamu mun bala syarem, taburi ikalama siapa. Handrai haba declare ke result. Hijab kata kawai pak kalian. Tapi basyat dan kecukupan bala ajak haba dikit ikalama. Taburi ikalama ikalama. Kita apa kita berkat pengelaran kila rasi jurang part kila kentiu ikalama. Nabarba lebih kalama ketau abang gira sedrong ketau ya kecinca nim juken tiu sedrong ikalama ada ka for sport ka for election dikin tiu sedrong abang gira sai lebih tung Kristen dum ke bangai Nindra ikalama jaga jingjap kajuni. Haga snan kajung jizbe. Kila jap makiyu. Nama haga snan kajung kuan namrat. Baga takaktin kajung kla kajung ki. Nama ki atir jingile jingi. Kim nong ki bakin jada. Hada ki badan bor. Kata bor kajung ublay. Bana ki jingjap. Yang hi kajungile kajungi. Dongin penjang ikalama. Jaga jingjap. Ublay unyarap yang aibi. Haka jingene, jongi, haka thma kabakinja musim, kabadon mangesni, kaktiin jonglay kau ngaki rom, pralai punyau, ngilong kinong job, bariyan ng kang kraw, yikin nyang nong job, jauh tu ini. Ngilong kinong job, bariyan ng kang kraw, yikin nong job, ang kaktiin ka jonglay, haki rom, pralai punyau. Ngilong kinong job, bagi orang kam kerau bikin nang job, dah tahu yang ni. Nama kam kerau, tahu badan apa jengi, bani tahu badan, harga perkai. Ginsi dikit lama, kalama juga cingjam. Harga jengi le, jengi, harga cuma kebakannya mesin, kebang hapan di kendo. David, uyu kendo, uyu galet. Handrai uang bagai jingan ek mah bagai jong try. Mewan banyak lek bat ngah dekat white lamba dosa. Handrai totip galiat. Bagai jingan ek mah bagai jong try. Bat David usianya au play. Yo ya kajinjang. Ai bagi longkam David. Bangin usianya au play ujangi. Bangin kentiu ke lama juga jinjang. Haka jing let ma ka bakan jam sing ka jingi haka jing im jingi ka baman kasni ka wepat ka lama ka baar ka kwat ang kren ka chambit ka dai ka lama jong ka jing pen itu yaladi bagi long kiai syaka partai ka Christian identity habang nilai shano ni haban penito yalde. Habang nilai tebut election dan kaman rakyat ipek ban penito yalde.
Habis itu dapat airport, Kim Syak Bandrung. Bagi don ki identity ban penito ialah dia. Lebih ke identity ke jing penito ialah dia ni seka partai bagi orang ki jong uji sukres. Kalama jong jing penito ialah dia seka partai bagi orang ki jong uji sukres. Kiri jong partai ki don lagi jong ki lama. Ban penito ialah dia seka partai. Tapi lain apa Delhi, tapi yang itu dicakap di embassy, jom kiri, UE kalama juga USA, kalama juga Rusia, kalama juga Germany, perkiri. Mungkin si kiri kita dan lama, baru kiri kita nak jangka lama. Kenepal kadang triangle, kiri juga partai kita belum rectangular, square, kalama. Kidon kadak, kidon kad sembal, kapan itu ialah di kiri juga partai, bagi dia kiri jangno. Kiri juga partai kipan itu ialah di, haga sport kiri juga partai kipan itu ialah di kira elki jangki lama. Hagi por Olympic, hagi por World Cup football bercuai-cuai. Ki political party ki don lagi jom ki lama kira ban penito ialah ni haki inter school kira lagi jom ki lama ban penito ialah ni lebih haki kita jingkan Ublay ulapha yung Moses hari Klaus Sinai. Bang sing yung painan ki kon Israel baro. Pagkong ki kurjagi. Usian rang ubaar po snem seneng. Kiba penkre man yere etma badihir tma yaga ri ke jingkolang. Habo poi ulum Sinai ban sim jingkan yaga ri Klaus Sinai. Usian rang Jika arpun sedang seneng, ban pengkre, ban yelek ma, ban jot yang kata kari jangan jikulang. Baca Bible ke itu ini, hanya kitab jingkan, arlai dekat ong. Kikon Israel kini syam dara, uway baro hajan laga jam galama. Kidon kat arjit kikon Israel. Bagi dan laga jam galama. Kinsong dara uway halaga jong galama hapo kidak ki yeng jongki kani kalau kata ban itu yang dikon Israel laga jong tribe kidan sepang bingi habami kasgi kini syong dara kita kebadai galama jong upai ba Juda ka tribe Juda kadan nyakusa wajar duspa Isak harus sanpau sahajar sauspa, sabulan sanpau nyau wajar sauspa, baru kidan silak prapun wajar sauspa. Kata kamut kalama, sepang ini. Nang tak jingkain ter, sepang seti, kanong kalama jong paiba uruben, sapun wajar sauspa, usimayan sanpau kendah wajar laispa, gad sanpau sanajan induspa sanpau baru silak sanpau way sauspa sanpau kejingkain terter kitab jingkain akhat prang syafang seni kanong kalama upaiba jong Efraim sanpau jar sanspa Manase laipu arajar aspa Benjamin laipu sanajar sauspa baru silak prajar cispa Nang tak jingkain haki arpusan konter sepang cetai kalong kalama upai ba jong udan ndipo arajar news pa washer sapu wajar sanspa Naphtali tanpu lajar sauspa baro sirak tanpu liawajar news pa agar kot arai pusan baro kikon Israel kia le baro kekiba hukum utrai kumpaki syong dara hapo kilama jongki
Batunta ki mino uway kat bakum ki korjogi kat bakum ki ying ki kpajogi. Kini ki kanan jet ki Israel. Ki syam darah hala ka jong ka lama ang ka tin ka jong blai. Kalabah ka bagi penyang ban itu ila ka jong ka tribe ka bagi dan. Kalama ka bakum no gin si, kalama kum no gin penyang, kalama ka bakum no gin penher, kum ki kon Kristan ban penito ila di bagi long ki jong uji supres. Oh, nya sila kon ng sibon. Bangin penpau siya kapartay bagi long ki jong uji supres. Handai ka way Kemaka banyak perkat akan yang kapor. Kadang kan lama, ka identity bangin penpau yang ni. Siya kapatay kinong gijong Chris. Kadang kajing i. Kalama jang kajing i. Unang rai siya mansayim hagajing rai. Kasih himbok jang i KHB kabalay span debusan kadakar kabarong. Lama jang i. Long kajing i. Lama jing inong ka jing i. Ka Bible ko ang haka jing rai Solomon aron ng saurakon. Uya lam yang nga siya yin jing kawai. Bat kalama jing u halor jing nga kalong ka jing i. Ka jing rai Solomon ko. Kalama jing u halor jing nga kalong ka jing i. Ka jing i kalong kawai. Na kita wangi penpau ngidai ki jong uji surprise. Oh, ni tip agak ketin Greek, kita salted ki kentin ka jing i. Ka ketin storge, kalau mandai ka jing i chin chisan. Mano bom i, oh ni i kan chin chisan. Ni i chi man chi para. Finia, kalau mandai ka jing i paralok. Eros, kalau mandai ka jing i samla. Handai ka dan kawai par ka ketin Greek agape. Kadai kacing i kaban ulai kaban tin jom lai gong ban i wat iki nong shon ban i gibi ngasem di ejen ban i gi parlok to i ejen ban i sama di ejen ana ban i iki nong shon kam no ka basuk hatu kata kadai ka identity jong i kong ki Kristan bagi ban i ban ki basion yang i ban maaf ban kita di balik persia yang i. Ketin jom lai ke gospel jom Yohanes katsan kat lai kong. Dan ubanan ke jing i ke bakang krau yi kani. Ba uway waiti no ila ke jing im. Nagam da kilak janggo. Dan ke jing i ke bakang krau yi kani. Ba uway waiti no ila ke jing im nagam da kilak janggo. Ban IT ya ke jing im nagam da ki way. Ujisu ang dan ke jing i ke bakang krau yi kani. Oh, IT na ila ka jing im nagam jing lok jo. Ka agape kadai kata ka jing i. Kau jisu ulai ila ka jing im halor ka ding na ban sil spa ni lagi papi jadi. Atong ila ba lagi. Yang din ka mebat ka jing i kita uji supres. Kalau ngoro kam sigi riset ni hadir ka jing ha asyang korim kilai honeymoon. Armot kira honeymoon kadang tak dia tahu. Pada pagi jahat alanti syong kali kisah pantai jembang. Uta ulok lagi jembang. Kada kalap marwai ka napok kali. Ang kakiwan kinang duti, kimumot man duti. Pada po kira sa iya pistol, an siap dia ka. Barulok jika upoy na hangta. Hindi sa siap na ikalok ka jemo. At kita daladi. Uya dani yaladi. Betul siap lakai. Kuli. Nadai ka metro. Kinang tu kena pena. Tau beriuk beriuk. Nadai tino yaladi. Namar kalak kabi kejong. Amdan kejing ke bakam krau ya kani. Ba uway uay tino yala kejing em. Nagam laki lok kejong. Ka kalama. Kabagin ra an penito ilde. Bagi long
kijang ukres aga jing em ga jing mangkas ni ban penitu yali shika perlay iran kami kalama juga jingi kabar iran kami kalama juga jingkoi gumnongin ra ngin kin tiu ngin penher juga kalama shika perlay bagin itu magilang kijang uji sukres ban em kajing em kabahok kabakod hakamat jing ubalay hakamat jing kibreo Kidon kita kijit berat. Bagi kat ki Ermin. Kidon siki betah ke stay juga di Europe at Asia tu. Bagi ni kimran ki Ermin kidon kawai ke jinglong ka bakar pang jengki. Usnyu balik jengki, haka por telang ka bakriat uli pernai ba itanat ba. Usnyu balik jengki ni kimran Ermin. Bagi kijit berat ki balik koi. Bit pantang kalau sini balik sama tinggi, jadinya jing jawab. Nung berat kita, ya kejinglong jadi ni ke Ermin. Kilek kumdo, kita ya kejakarui ni ke program ding, program mau. Program kejakarui berat, kejakarui siang jadi. Nung berat, kita dah ban pencaklia, ban penjabah, ban pentingit, yang kata kejaga. Kisau kini berat. Bagi lama berat berkat kisau berat. Kita be ini Ermin. Bagi Ermin apa kisah be untuk kumta kim berat. Lagi kisau berat. Keep head bandai beri sekian. Bah bagi mer bandrung sekata krem kajangki krem dia bagi rui bandai nak kecilnya. Yuki berkadang kecabal, yuki berkadang kecaklia. Lada ki penjabak ilari ki penjakla ilari tidak lain kita yuk bandri nak sebab kena. Andai bagi jinglong jiki kedong bagi lekoi ki man pentigit ban penjabak itu senyu balik ujung ki. Kita hakim sumberai siap bandrong. Bagi nambah merat, bagi sebab merat kita yuk ban skem sup ban penyiap ini. Bagi leduk lagi jingin. Nama kecil aku, kecil kibam tingit, ambit pantung tingit kala deh. Batu nang thọ, kata kajing thọ uang yagi Ermin. Purity is better than life. Purity is better than life. Kajing nang khoi, kakang kor ban ya kajing em. Ban mangaduk ya kajing nang khoi. Bah mangaduk ya kajing em. Ban mangaduk ya kajing nang khoi. Ngan riko jala deh, badang habantu ya kecingin. Ngan em kecingin kebapan sobayo belai. Ngan ra ya kalama aja kecingkoi. Suka portai kedeka identity, bahkan penpau bahkan daya jong Jesus Christ. Bab itu Daniel. Udah tunggu kalau download buat nung pentingit yang ada di kejimbang sein. Lamni ada kawan kau di. Udah karpan kirang bak yunak umdai pentingit yang ada. Daniel akan nak berengkong dekat kopra. Udah kucing mot manam pentingit yang ada. Ka identiti kejauh Daniel. Hari nawai. Kalau manam pentingit yang ada. Ka identiti ke baudan. Dan penidu yang ada. Baudai ubangai coblai bahak bakawai pada bersisya. Babi ini kena kembali ke command officer. Dia tahu ingat mensual selama jadi tahu dia ke government officer. Berkata dia receive kita ke office bakat try. Berapa kali dia receive kita kenapa kecing tho kalau sispa kita ke tentang sampel. Dikomta kebakan nyaw bakat tentang sampel kita lah tho dia receive dia tho sispa. Entah kata DI, kata ke Kristan, ketika officer kata ke Kristan, kata IT, nak kerja macam Jesus Christ. Berkali saya tahu officer bakam raba, jika longsar, dalam receipt kita, agar dia tahu sispa kita ke tentang sangkau. Ketika
Kau kena sangat melawan thọ bên sisma. Abang nyau tentang sangkau desar. Kau kan thọ bên sisma abang mudang deh. Ông bidai ban thọ bông ta. Ta kak abisar Kristen ông. Kajingitip lam Kristen juga. Kam syain asar. Dalam deh kata. Kajingitip lam Kristen juga kam syain lah. Ban thọ. Cái identity cái chuyện cái lama cái bây giờ ra, saka perthai cái đi thua bagi cái jauh Jesus Christ. Bat saka bây cái lama, kita benar sibun cái lama bagi di bandara. Bat saka bây cái lama, jauh ke jing sengrit. Cái lama jauh ke jing sengrit. Kektiin ke jomblai kita probab kan riu kat pragong ke jing serong ke laj haswa ke jing penjan berkaman sen ke besngomeng haswa ke jing kelan Jacob saun riu ublai uyelek persyak ke besngop rau hanrei ke besngorit uai ke jing ai babi angat kita William Carey unang seng juga serampur mission. Makhayo William Carey hagas tem khan news pa ang Republic ha England. Lado kadang kat wis nam kata ulan nak pan uli je kalatin. Lado dang red kat sounds nam uhapan pray kamu umusi unang sterdep iki juti jar. Batu pray kumta, batu puli, batang hadir kat depan epor, ulak master dengan Greek, dengan Hebrew, master dengan French, dengan Italian, dengan Dutch. Batu William Carey lama kecilap jauh John Wesley, ulak yo ikan cingkana kabangot, ulak pediang yo Jesus, batu ulak tamang missionary. Ula repair, ula maramat, ula serdep, iki jutijan menit, buat ke high school. Pada din ula wan siwi negeri India jengi kumu missionary. Udah you father of modern mission. Kejing tray kejong ni William Carey. Modern mission India ula penkelabun. Kiktiin India jengi, ya ka Bible segaktiin. India jengi jadi bapera ya lapan kala ubah uniku William Carey udah ubah background je ubah 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 syakri ubah baik tilut ini ban penriang ke gospel dengan Jesus Christ. Hacisian hakawai ke dinner party ke jengkwai udah mulai beriu ubah background baru sepengah ubah ban keren pencak burung yo William Carey. Upah ban penrem yo William Carey. Balong Master Carey ngayo slow ba piju try kemunang so juti shoemaker. Master Carey, I hear that you once worked as a shoemaker. But William Carey dia ban seorang gitu mana siap penrem muta nang so juti shoemaker. Ane syakri jong prai ong kan rat syakri jong prai beragaman sin jaga jeng skorek. I'm not a shoemaker, I'm just a cobbler, I'm just a shoe repairman. Ngamdai uta unang so juti shoemaker balong tang uto unang serdep iki juti jod tau beri umur ban penpo jauh William Carey. Syakri jong prai unang penpo sesuatu yang lagi. Namar baudon kaman sin dia kejing semurit. Barkali gede ke bor ke beri. Kejing kerang jong William Carey umdai hak kejing serong kejing kerang jong William Carey kadai hak kejing semurit ke baudon. William Carey dia bawa terai. Ladon nak jong kejing sitam jingpang hak kejing ke bakado jong.
But Alexander Duff, when the Scottish missionary, pula like fight, like jawab, ya William Carey. But dia bagi kerencubun ki ai, but kila ya duai. Nama bola pang William Carey, la shitam la temen la pang ya duai. But dia bau Duff pula duai, but William Carey udah pula day ban lain now. But shua bon mi nak kamera jong William Carey. William Carey om Mr. Duff. Pila keren sibone Jepang Dr. Carey. Handai andang alai nak nak pertai. Mr. Duff. What keren show Jepang Dr. Carey. Handai keren tan Jepang unang penim Dr. Carey. What keren show Jepang janga. William Carey. Handai keren yau Jisu unang penim janga. Mr. Duff. Anda kalai nak pertai. But ya tu show Jepang janga. Handai ya tu Jepang unang penim jang William Carey. Kata-katai kajing suara. Kala Jisu kita jang lai kong pipilong kajing syai. Pipilong gamlo ka pertai. Kajing kajing langkoi, kajing snauret. Kita ilama ke identity ke bangir penpau sia ka pertai. Bat ka bakado hakani kajing. Kalama jang kajing lai lo. Kalama jang kajing lai lo. Hagasgi independence da chupun her ya kalama. Namar kajing lai lo jang kari kajing. Hatsan trik wagas. Chupun her ya kalama. Kadaw namar bagani ka region kadai ka sovereign country. Kari ka balalay lo na kajing sisyar yung kipareng. Hai ke mau lok bi ni long kim rau jaga pap Jisu wang gospel ni Yohanes prale posau Jisu le thok ki sisang angapi ba ubru baro obay le jaga pap ulang rau jaga pap ubru obay le jaga pap ulang rau jaga pap ni long kim rau jaga pap hananya aingo yo blai Ang upol si kikalat ya sala nang kerhar nangkong. Jika jingai lot ukris ola pelaj epi. Namar katabat aiban riampat epi. Secisain haka lingkor ka jinglong merau. Nidon kalama kabarang kasembal jaka jingai lot jaka rui keceni. Mangga kenmau labi. Haba la IT no ika Hong Kong. Jaka China. Laik tino negeri belat ya ke Hong Kong juga China ban penkut ya ke jisn syar ka becis pak san thum rusnem ala ha pa becis syar ka British bat haka siteng mit sitrik Julai kat kendai spa kendai pau nyau sitrik Julai kat kendai spa kendai pau nyau kadon ka ceremony ban handover ban Aitino ya ke Hong Kong cika China kila badan sibur ki formalities tiba kila ban pendat ini kini bagai kam handai kawai kabat pait tak jimut jangan kadang ba ke Hong Kong kadang ke special administrative region one country two system kawai kawin lagi dan ada sistem Haka for juga British. Kedon arti kelama. Ke British flag, but ke Hong Kong flag. Ke Hong Kong flag kepada ke juga British. Dan arti kelama. But haka ni the ceremony. But Aitino ika haka sitrik ujunai ka kenai sepak kenai punyo. But hang over no ika Hong Kong cika China. Kedon kadak ke masyarakat. But agak kapor sidang med. Tipa je po YouTube tak ni ini handover of Hong Kong to China. Dalam ceremony. Kita pun perkat yang apa gapai ni. Ni ibu kadang
kecing terhiar di kalama ke British, terhiar ke British Hong Kong flag. Kalama kalau kedak penhiar no i kalama hadin cispa santum rusnem penhiar no i kalama British ke British Hong Kong. But hakata ke pon juga ke Union Jack la penhiar kalama. But that can feel much strong. Di kalama China, but di kalama China Hong Kong. Man panihi baga Hong Kong kalalang kabalay loy nakti jun ki British. Kadak ka basyamar hakane ka ceremony jo ka jing IT. Kadai kalama. Panihir no i kalama. Jo ki British. Bala kentil no i kalama jo ka China. Kalama kapel yang ka jing loy. Kaktian ke jang belai ki room pra wei arbong namar kata om dan ke jing benrem dia kita ke bahu Kristisu ki bom jahat ka bakum ke do handai ka bakum mensem namar kata ke hukum ke jang mensem kalau nak kata ke hukum jang mensem ke jing im hau Kristisu kalau pelai nak hukum ke jang apa bat ke jang yam babi ni long ki merau juga apa kaktian jang belai ko haji room rap sau pilong no kepang je bil syaitan bat ik jing kwa jong to kepang je bi man bat le amun jisu rom prasa ayones prasa posao pilong no kepang je bil syaitan bat ik jing kwa jong to kepang je bi man bat le o polu ong ki rom nyo khasan namar omnya kata ka bangamon ya kata ngale palen ya kata ka bang isisan ya kata kain ngale Antara room nyo katandai namar dia kata ka babha dia ka bangamon ngamle hadai plan dia kata ka bang isisan dia ka snail ka bangamon dia kata kanya le kai ka daw kadai mar ka pop ka pasyang sa hapo jana irat gaman banyo ia ka jimpalai haka ka temu Jesus Christ banyo ya ka jimpalai yakin mau ya Reverend Martin Luther King Jr. Ndeng tu Martin Luther yang reformasi, dia Martin, dia pastor, dia negro, doyong Reverend Martin Luther King Jr. Dari unang ini, yang ni ban pelat merau, ni doyong. Hakapojong Abraham Lincoln, kadang kita kecil ban pelat merau ni doyong. Andai kam try kam hadin cis pas nembro. Isurang merasa kita yang bat uni Martin Luther King Jr. Uya ina pasya kan udah berulah iro ya kan price uya tak jing sok om dah jing usnam loyo ika Nobel Peace Prize banyak kun banyak le kumno men pelai iki para doyong janga nah jing sak long brau bagi tak boleh. Hadirin uni Martin Luther tak siap ya. Penjawab kamar benda kata. Hagi jingkran ju. Wong I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Kajing yo i jonga. Kajing po sliu jonga bagini ki khon jonga. Agawai ka sli kin em hagari ka balai loy bom shimla bishari ki. Daga rong sne do jagi. Hani daga jingrong ka babha ka lagi. Will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Lalu ia kinan kam dia kajing lai loy. Kajing lai loy how Jesus Christ. Kajing jom lai kam haki ar korin lai kanyo. Utrai orang umensem. Pada badan umensem utrai. Hang ta ka dan kajing lai loy. How Jesus Christ udah na kajing em lagi. How umensem ako jom lai pen kendo is mangka pokok kajing bisa. Pada kajing kelapa mod nila priang il Jesus. Kesnamu Jesus. Kajing rap ini begini jo kajing pelai. Nakabawa niya kapag, nakabawa niya setan. Unor way, siya ko siya, nagajirway na aspa arhong riwang, kalama kraw na say,
ke gospel blay kalong kadu jok pi isir kai uji sulapan mang kan hap le imat scam hakmat uji su kamlayan hak ne ka kotu ma je babi kalama ka bakum lo minra bagin ra ikalama aja ka jingjang ka jingale jingi ka bor kasnam ka uji su pres kira jam lagi ngur maka snam ka jong khonam ra kata kakti kecinta kalau maju ke jeng penitu ya tadi ada jeng ini aku ada sorry kalau maju ke jeng lagi yang muncul imrau juga pusat dan imrau juga ini pai sudah jeng di balang ini pai sudah jeng di sem hukum di kun juga balang kan jengi apa kasih sengi di pau sudah pakai itu minum disaki yang nomor lain tuli nak kena kejian saya ini dengan hal ini bahwa saya itu kita kalah dengan nak kejian dia ni dan di pau juga percaya ingin roh yang lama yang terbaik yang lama belajar berpunya nak kejian apa